Rugaju tujyane sinzi imba nkomeza kubyita mu nzove twumve naho nimba kotsi kazamutse. Yusu yagiye mu rukerera, Vinyinu yagiye, Aziz Dao yagiye, Emery Bayisenge ibiganiro nibirakunda. Nuwuhe mushinga w'ikipe ya Rayon Sport ihisemo kujya kuzana umukinyi wakinaga National First Division ubundi bazi nka Motsepe Foundation Championship mu cyiciro cya kabiri? Naganiriye na Haringingo muri iki gitondo, biganiro by'abatoza byari biryoshye. Ingenzi gembaza abantu polisi kuruta kwihutira kunenga cyangwa gushima umukinnyi wagiye. Nabanje kumuha avi yanjye mubwira yuko nkurikije uko nabonye Yusu nkoze evaluation y'ibyo yatanze, si umukinnyi uvunika cyane usibye iramvune yuko yagize kugera yo gufuka, ariko iyi ni normal. Nkurikije leadership tumubonana, discipline tumubonana, atari umukinnyi yagombaga kurekura. Hari nyingo yambwiye ngo ibyo uvuga turabyemeranya, twagombaga kugumana Yusu, ariko Yusu Dianye twamubwiye ko agomba kuguma mu Rwanda kugera ku itariki 10 kugira ngo dukore ibiganiro nawe. Hanyuma tujya mu biganiro nawe. Ajawe ni umugabo wabazanye amukuye mu cyiciro cya kabiri muri Maroc, azana na bafunganye bose. Ni umugabo w'umunyarwanda wo muri Amerika, baramuzi, umugabo muremure wirabura gutya. Yabasabye $30 by'amadolari. Rayon Sport ibabwira ko idafite ayo mafaranga. Yo ni 44 hafi. Rayon Sport ivuze ko idafite ayo mafaranga. Urumva habayemo gutuza ku ruhande rwa kampu y'umukinnyi kuko yumvaga amukeneye no kurwa equipe. Rayon Sport ifata plan B kuko yumvaga ibyo bitari bukunde, itangira gushaka uyu kapiteni wa Chad dukina mu cyiciro cya kabiri muri Afrika y'Epfo. Uyu mukinnyi tumaze kugaruka Ibera amaze kuvuga, uyu musore Charles. Bamaze kumuganiriza, ibiganiro bamaze kubigeza ku musozo, Yusu Dianye abonye bongereye bakabange, abonye haguzwe uyu mukinnyi wo mu Magaju, kandi ibiganiro by'uyu mukinnyi wo muri Afrika y'Epfo byari birangiye. Nibwo yandikiye ayibwira ko amafaranga aje yavuze ari menshi, ariko ashobora kuba we yaganira nabo bakayagabanya. Bari bamaze kwikomitinga, nta kindi bari gukora, ko bari bamaze kumvikana n'umukinnyi, bafata iyo shwa, bafata umukinnyi wundi. So hari inyengo yemera ko muri ADN bashaka kubaka mu buryo bw'imikinire no muri identité cyangwa se imimerere y'abakinnyi bashaka afallingamo neza 100% Yusu Dianye. Ariko ikibazo cy'amafaranga yaciye kitabafavorizaga kumukipinga, bafashe option B. Icyo kive mu nzira. Shimanga yambwiye ko adahuye n'uburyo bashaka gukina period. Turashaka gukina umupira wo hasi, aho duhera kuri gardien dupasanya, tugahaba defenseur tugasohora barigendera hasi. Ntabyo yumva pe. Shimanga n'umukinnyi udegaje, ibyo nibyo. Ibe Nambaye costume y'umutoza, ndi kumwe na Haringingo. Yambwiye ati mukunda abakinnyi mu Rwanda b'amagange, b'amajeya, bibigango b'igihagararo, ariko nimwumva coaching icyari cyo. Niba degaje nshaka ko dukinira hasi, ntihahuza n'imikinire yacu. Anatinya kubi. Ubwo rero mu byukuri nicyo ngicyo gitume batanduka, nta n'ikindi. Cyangwa ngo yarabahenze mu mafaranga, ni decision ya Haringingo. Nagwa mu mikinire yanjye, ibyo nagende turazana ugwa mu mikinire yanjye. Kuri Chimaga akantu kamwe riga nk'uganira wigendera. Uzi ko kuri match ya derby murabyo ko Chimaga abanjanyijemo na Yusu. Uzi ko Yusu nka kapiteni yifesingiye abatoza, abasaba ko yabanzanyamo na Emery. Ntitwatinde twigira imbere. Abakinnyi muri kubona abandi Rayon Sport iri kugura bavuga basa naho batazwi. Hari inyungu challenges yamwe ati Yusu Dianye yavuye mu cyiciro cya kabiri muri Maroc. Uyu munsi muri kuvuga ngo yongererwe, nanjye nabishakaga, ariko sundi tuzanye ntava mu cyiciro cya kabiri muri Afrika y'Epfo ni championnat mbise. Kuki mujeje umukinnyi utarakina mwaretse agakina tukareba urwego yakina? Ati leadership na ifite nta gakina muri equipe nationale, ntiyambaye mu bande ya equipe nationale. Yego igihugu cye ntigikomeye mu mupira ndabyemera, ariko ni murindire. Mugahenda kenshi Yusu Dianye yajyanye nakamubwiye Karikeza yagakoreye ntuza inkuru yatangaje ku Nyarwanda mu gitondo kare inkuru yankanguye. Nagize n'umwanya wo kuvugana na Karikeza. Yusu yashakaga rero cyane pe, yumvaga yiteguye no kugabanya zikagera kuri $20, ariko ipe yari yamaze kwishyura undi. Niki kiri gutuma rero Rayon Sport ubona iri kwitonda cyane muri ibyo amatransfer? Namenye ko hari inama yahuje Haringingo
directeur technique wa Rayon Sport uriya mugabo bakuye muri Paris Saint-Germain y'abana ndetse na president wa Rayon Sport. Murenze yababwiye ko hari budget batagomba kurenza muri recruitment, anababwira n'imishahara batagomba kurenza abazakategoriza abakinnyi. Hari abakinnyi classe ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu bazahembwa bingana n'amafaranga ikipe ishobora kuzabona. Murenze yavuze ati ntabwo nshaka kuzana abakinnyi ngo njyamo umuntu 5 undi 3 undi 2, noneho nisange nagiye muri payroll miliyoni 70 tudashobora kubona, usange tugize ikibazo cy'imishahara. Ikintu cya mbere bigiye kuri wa muyobozi wabaye muri Rayon Sport uyu mugabo Jean Fidel, tubanze tugire imishahara dushobora kubona. Minzi turi bukoreremo zingane nibyo dushobora kubona. Recruitment nibashaka kujya mu madeni, tugura abakinnyi mu mafaranga dushobora kwafodinga kubona, apana gusigara mu madeni ejo tukazisanga dufite ibirego muri FIFA. Urugero rworoshye, Rayon Sport muzi kutarehereza umukinnyi witwa Koyate Recruitment yamaze kwirega muri FIFA. Rayon Sport ifite ikirego cya Idrissa Koyate kiri muri FIFA. Ubu hari ingingo yambwiye ati nuko umuganiriza tukamwinginga tukamugusha neza tukarako ko twamuha make wenda niba twemera ko twanatandukana, kuko nawe niba mufite muri projet zabo urimo urayibona. Yego. So niki rero kibaye muri Rayon Sport nsoza. Reyo abafana barashaka ko ihitizana abakinnyi bahenze bakomeye bagurwa amafaranga menshi bafite amaprofile akomeye, ariko bakirengagiza ikintu kimwe. Ese muzi ko na Skol mwatandukanye mutara undi mufatanya bikorwa? Amakuru ufite muri no gushaka kongera gusubira mu biganiro ngo ibe yajya wenda no mu mugongo mu ndi mufatanya bikorwa w'imbere. Ese muzi ko mutagira amafaranga nka ya APR? Ese iyo nsabirare ya mafaranga mvuga ni RDB nibahe murakennye, bamwe akavuga ngo uravuga ngo turakennye turusha amafaranga. Muzi ko yikennye ni mvugo ndatinya gukoresha. Muzi ko yagira ubushobozi buke. Rero nta gikipe yagura ibiruta ubushobozi bwayo. Umunyarwanda aciye umugani ngo ihene irishiriza ku burebure bw'ikiziriko cyayo. Simbisi ihene, ariko nukuvuga ngo ubushobozi bwanyu bubemerera abakinnyi bahendutse badahenze kubishaka. Kuvugana nabo bavuga ko bari izihe ntego bafite, wenda niyo mpamvu abariyo nizo nukubaka ikipe ingana n'ubushobozi bafite n'imishahara bafite. Nta kindi bagomba kugura abakinnyi benshi barashoje, bari gusezera abakinnyi benshi baguzwe bafropinze, kuko bazagura benshi bagomba kudatanga menshi cyane ko bazagura benshi cyane. No kuvuga ngo intego amatsinda ya Confederation kuko niyo bategereje abariyo si n'igikombe cya Champions. Yose ndabibaza abo barambwa ko Sekafa bazayikoresha nk'irushanwa ryo kwiprepara kugira ngo bategure champion umwaka utaha, niyo bashaka umwaka utaha champion. Ngo kwizera hari ingingo arambwa ko biragenda bite? Barashaka kumuganiza akiva mu mavuyo ariko yakongera baramukeneye baramwemera pe bizabayenda koko kuri offer ye ya y'ibihumbi 120 n'indi y'ibihumbi 80 ya 80 iri na serie cyane. Muri rusange dusoza amasegondani gakeya kuri Reyo, hari ingingo aravuga ngo tuzubaka ikipe iri competitive. Hari ingingo yambwiye ngo Rugaju nk'umutoza hajya urabyumva kurusha hajyanya zubaka ikipe ikomeye itagendeye ku maprofile manini ariko nziza ishyize hamwe iri sude. Ati ngenzi ko tuzarivariza zahanga. Aravuga ati muduhe umwanya dukora ibintu kandi mureke kubanga abakinnyi n'amafrope ejo mutazasaba imbabazi ku maradiyo. Yambwiye ati abanyamakuru bavuga ibintu ejo bakazasaba imbabazi. Ati ndakugira inama nk'umuntu wabaye umutoza ejo utazajya usaba imbabazi. Ariko nabarigiye biba ngombwa ko dusaba ko tugura abakinnyi bajya mu kibuga uzabanenga ariko banza urindire Mercato irangire. Ayari ari muri Reyo n'ejo mfite icyo bita part 2.